Rugabirwa wo mu Muzinda. Nije chef wo mu Muzinda. Kuva intambara ibaye ngaho mu Muzinda natwe tubone imfashanyo. Tukaba dushimiye abana bacu muri Kinshasa. Mwatugaje imfashanyo none mu Muzinda dufite ingo 237 hamwe abadeplace n'abaturage ayo namamenaje tunzara mu Muzinda bivuga yuko mfite abantu baremereye kandi benshi cyane kuko ari mu centre aho niho abantu bose kabasaba ngo muza muyibuka abo bantu tibafite ico barya tibafite aho bahinga ariko nanone n'utu tubonye none dushimiye Imana yuko natwo tutubonye kuko mwari mwamaze igihe mutwibagiwe tukaba ariko nanone mukomeze ntaho biraja Imana ibafashe kandi bakomeze murakoze. Umuturage wo mu Muzinda banyita Nyabeza Butoto niho tukaba tubashimiye kuri uyu munsi mwatwibutse tukaba twaje gufata imfashanyo. Icyongeyeho Muzinda yacumbikiye impunzi nyinshi kandi nyinshi cyane barazicumbikiye mu mazu yacu n'ubu turacazifite ariko impunzi zagaza ziza gupokera tugatanga ukuntu zazipokera tumupokeze Muzinda ariko turabashimiye kuko mwibutse kuko nabo bakoze umurimo mukabibuka turabashimiye ku gikorwa cyiza mwakoze mukaba mwibutse Muzinda mukaba mwibutse n'izi impunzi zose murakoze kandi ryo rya mbere nta nubwo twigeze n'uyu munsi wa mbere ariko turabashimiye kuko mwakoze iki gikorwa kingana gutya mukaba mwemeye gutumira abanyamuzinda twari twaraheze tuzi yuko mutazi yuko ibaho ariko tubonye yuko uyu munsi yuko ibaho murakoze. Ni ukuvuga Muzinda uretse ino mfashanyo nta yindi mfashanyo mwigeze kubona? Nta yindi turabona kuva Muzinda ibitabibaye haje imfashanyo tuza twumva nk'imfashanyo zaraje bazazifata ariko Muzinda ntawe yirafata n'umunsi umwe ntaho turaje gufata imfashanyo n'umunsi umwe kandi twafashije n'impunzi nyinshi turazicumbikira kandi tuziheza kuzo kurya ariko mumare muraceceka. Ni ubuhe butumwa rero uheza abanyakinshasa? Turabubahaye kugira ngo muzamwibuka yuko nabo bahaba kandi nabo bafashije impunzi kandi nabo bazicimbukiye kimwe n'abandi mu yindi mihanda kandi mwongere muzosubire mu bafasha. Reka nguko none ubusuhukiye mu Muzinda kwa shefu Mayamba. Shimiye Imana kubampaye icumbi ryo gusuhukiraho. Ubugira kabiri nshimiye Imana ku bana bacu baza batwibuka bakaduha imfashanyo aho twagorewe mu buhungiro titwashonje kuko twari tubafite hanze bakoze imirimo kuri uyu munsi ko harapokera abantu 300 Kinshasa batekereje kugeza ngo batugezeho imfashanyo uyu munsi tureke kurara ubusa turye twari dushonje ariko batwitayeho cyane uhereye ku bari hanze ukageza kubi Kinshasa uno munsi batwibutse. Shimiye Imana kuvyo bakoze Imana izabaho umugisha aho bazabaronkera hose Imana izabongerera imigisha. Turi hano dushimira abantu b'abategetsi abavandimwe n'inshuti bari Kinshasa tubashimira Imana kuko bemeye kudutekereza bakatwoherereza ibyo kurya byo kugaburira abana. Uhereye duhunga mu kwezi kw'Icyenda twahungiye aha mu Muzinda uyu ni umunsi wa mbere turonka imfashanyo iturutse i Kinshasa. Turishimye cyane kuko mwadutekereje nk'abavandimwe k'inshuti basaza bacu na ba data wacu n'abasengeneza bacu n'abagabo bacu. Turabashimiye cyane kuko mwatuzirikanye nubwo turi mu makuba ariko mukadutekereza k'abavandimwe kugira ngo mubashe kudufasha. Uyu munsi hano dufashe imfashanyo nyinshi cyane ingo 237 zose zabonye imfashanyo ihagije yo kugaburira abana. Turishimye cyane Imana ibafashe kandi bagirire neza mukomeze kutuzirikana n'ubundi turacari mu ntambara ntaho duhinga tumerewe nabi cyane turabangamiwe nkuko muhamutubona ariko mugume mudutekereze nk'abavandimwe murakoze mutuzitwanyu Imana ibagirire neza. Uretse imfashanyo uhawe n'abanyakinshasa uyu munsi uvuze ko ari rya mbere izindi mfashanyo wari zo waronse? Izindi
imfashanyo twarazironse ku burambuye. Imana yakomeje kubakoresha abantu bari muri Amerika, mu Buraya. Abana bacu bose bagumye kudutekereza kandi bakadutekerereza hamwe. Twese mugumane umutima mwiza, mugume mutuzirikane, muzamukora ibintu byiza cyane kuko mutaza murobanura abantu bose. Iyo mwohereje imfashanyo aho iturutse hose tuza tuyifatana nabo tukiri kumwe tugituranye. Umuyobozi mushinzwe gutanga inkunga uyu munsi turabona mwahaye abaturage benshi, mwatubwira akarere baturutsemo ndetse niba ari abaturage cyangwa niba ari impunzi. Uyu munsi dufite abantu batuye mu muhana wo Muzinda, ni ukuvuga abakiriye impunzi n'impunzi zabo. Mu bisanzwe twari dusanzwe dupokeza impunzi, ariko ni ijya mbere ko dupokeza abaturage bakiriye impunzi. Twari muri iyo turunwa, tugize iminsi tugenda buri mihana, hasigaye imihana mikeya kugira ngo tubagezeho indoro y'abana babo. Twatanze inkunga yavuye Kinshasa mu bana bacu bari nabo bayobozi bacu, n'ubundi tugikomeje no gutanga no mu yindi mihana turakomeje kwitanga. Ariko kandi tukaba dushimira abaturage bakiriye impunzi. Icyo ni ikintu kinini. Icya kabiri, turashimira abangaba bagize uruhare runini mu gutanga ubufasha bwabo. Aha twavuga abanyakinshasa kuri none dufite kuri isi ijya mbere bakora, bagize iminsi bakora, n'ubundi baracari ko bakora. Turabibashimira cyane, n'ubundi tunabinginga ngo bakomeze bakore. Haracariho benshi bagikeneye ubufasha. N'uyu munsi twagiye guheza ingo, murabibona ibintu ntabwo ari byinshi, ariko kandi kuko bitangana umutima mwiza turabishima. Twabashe guheza ingo 237. Ni ukuvuga ko abaturage mu majwi yumvikana bavuga ko abaturage bo Muzinda batuye n'iryo jya mbere bashobora kuba bafashe inkunga. Yego, buri karere kose ka Minembwe abaturage batahunze imihana y'Irundu, Kiziba, Muzinda na Runundu, abaturage batahunze n'ijya mbere buri bose bagiye bafata rimwe. Uyu munsi nibwo bwa mbere abaturage bo Muzinda babasha gufata ifu, kuko turacari muri uko turiho tuzunguruka. Twatangiye na Gitavi, Mishasho na Gishigo, imihana imwe y'Irundu na Kiziba na Runundu. Ubu hari hasigaye Muzinda ndetse na Madego n'Irundu kugira ngo tuje kurangiza icyo gice cya mbere. Radio Umurage yifuza kumenya nanone imigambi abanyakinshasa baba bafite ku baturage b'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe. Abanyakinshasa murabizi ko ni abategetsi bacu bakora ikintu kinini mu bijanye n'ubuvugizi, ku bijanye n'umutekano, ariko kandi n'ubuvugizi n'ubufasha mu bijanye n'inkunga. Tugenda tubona hari mw'ibyo babashe gukora. Ubu nyine dufite amabati ari hano, duteganya ko Imana idufashije agahenge kakagaruka, abantu batangira kubaka bagasubira mu mihana yabo, n'ibindi byinshi, kuko murabizi nibo babasha gukesha byinshi. Turabibashimira kandi tunayizera ko bazakomeza gukora.